Chinthong ahavar langhonjar long sitame government model degree college kim rangpon bomle. Karibiang long la penijang karibiang long along kedo constituency inkora tok angkang langdam 8 pen pangbar dam pulote kepa phiduna ya constituency pulote lakha ke thom Chinthong constituency sita isilo pule pudam de sita henunelu kedam tang ningkan ko an penone Chinthong along ke charlia hem kabe college mesen kabe pena jok pen nang an Chinthong ahavar tum kiddu ke sung chetong nang rinti dolu loga pa charli dunjia phan pura sai jok je osamara pia po tum alang li somara to phan angtan bang aso ahem chobidun pensi lo sitame pachari dunangta dulu bonda pinier ni langhonjar along government model degree college nang ki bikoke local MSc abhijit kro lapen karibiang long autonomous council CEM Dr Tuliram rong hanga phan choro wek nang jipusi Chinthong ara tumpen ningje pon wathat lang sopen khorsing tera nang ke palia birta malong news ini men sathe pangcho ladang nang litu morong long la degree college se dag nang kim lo Kisuman aja kan lo bangke degree college menek college ke kim nambe adim sike ong pas ame daga bangke college nang kim pitan bang nang di komar fansi kero pajir ingtung lo ini ka keru dam kangtung ke non bang nang cari bom sono la abijit kro fansi tum ke saput pon lah masih alang dia masih bang dak college school ta nang khuli do nang wan ki ason nang man lo masih ini dia da fansi churu lo nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta